es centos, protams, bija vietas, kur lūzuma punktā brālis otrajā aplī stāvēja vienkārši ritīgi dzinu uz priekšu. Tas ļoti palīdzēja, jo, ja nebūtu tur brāļa atbalsta, tad būtu ļoti grūti vienai pašai saņemties, tā kā bija labi. Nu, vienmēr jau it kā liekas, ka bija vietiņas, kur varēja saņemties, bet es domāju, tas priekš manis tāpat ir ļoti labi. Jā, par to es pateicu ļoti lielā šokā, ļoti liels prieks ir pašai par šodienu. It looks like Estonia will win the second day in a row. Anett Värsälä wins the classical start. She will take the lead, 8.8 seconds in front, and Värsälä takes the lead. Было очень приятно, когда вы представляли меня. Пусть не самые выдающиеся результаты мои, но все-таки приятно, когда вы знаете мои заслуги лучше, чем в Казахстане дикторы. Поэтому мне понравилась атмосфера, довольно праздничные соревнования на хорошем уровне проведены. Постарался сделать так, чтобы у меня не осталось сил после финиша. На третьем круге добавил, но четвертый уже пришлось терпеть, настолько мог. Вот.